Ani khajani mari kissing song no haine hai o sarik jaro jotono khakasamatai hambaya foro PM Tripurani bisingtui hingangke angabo tei kaisa video ko dal salamati famine hingangke amo passport officer ni bagai amoni je tam sanai tabo all India ni bagai hingangke norko video no chayo nai tongdi hingangke nai jabo ni qualification bo nai 10 pass 8 pass 10 pass 12 pass graduate amo complete khaijak nangnai hingangke amtirok phone just phone choliwano hingangke boni salary bo nai norok nogoi tongna ro kaham no motamoti joton chajagani hinai oro kono exam sarano nanglak kono exam rok runa nanglak male female jotono apply khaimannai kono fees rok nanglak hingangke all India job apply just one khaimano hingangke ani khajani mari kissing song norok video no chayo nai tongdi o video start khainani sikang ang norok kaisa koinai PM Tripurani bisingtui norok jodi no o channel no katal nai tongmani tongo hingangke norok no ang koinai PM Tripura je channel no tongnai PM Tripura no like tei share khainai subscribe khainai bell icon no click khainani bang ang norok no koyo hingangke norok no ang tabuk direct boni official website ni talangai thangsinai phunungnai oro tam nang tam qualification beton no busuk koi tarik simi koi tarik jara boni online ti je mo apply angnai norok nai tongdi chayo video no pulen simi paithak jaratui ani khajani mari kissing song nadi o video no chayawui nai tongdi norok nadi amo omo ongkor mani hingkangke September 21 2019 okoro katal no latest news aro ko nai jaw ang kasing samani norok no passport office recruitment 2019 deputy passport officer job nadi oro norko video no chayo nai tongdi ang tang nai school down khaini tolau talangano kono gan norok bahike tam khaini o video no chayo nai tongdi norok nang koinai nadi ani khajani mari kissing song omo ke amone first name ke deputy passport officer ang kasing saja ko kono hingkangke boni apply hingkangke offline ti ang nai selection process only interview ti ang nai boni ar te kaisa boni salary bo nadi belai ni kaham ko 67,700 ni siming changjagi 2,08,700 টাকা nai jaro norok kahangke nogoi tongna norko video no chayo nai tongdi how can I apply all India candidate nai jamo how can I apply all India ar boni age limit hingkangke nai jamo angkang nang na scroll down khai phono kano busuk jara minimum nai jaro sujak tongo norok nijini mako bibino kano 56 years boni tolao jara tongnai boni bisingo jara tongnai borok joton apply khaimannai job location hingkangke nai jamo bo tongoro Ministry of External Affairs PSP division Tilak Marks New Delhi norok no namo nai tongdi video no chayawai ang joton phungnai ar boni education qualification hingkangke nai jaro ang video no bisi kolok ko khailia norok bo nai di ar boni video ni paithak tolate ang norok na riwan boni description no boni bahike tam ko boni official notification riwan norok koro click khainai norok ni jifana nai oro apply khaimanai hingkangke norko video no chayo nai tongdi boni education qualification nai jaro tam naiya how to apply borok nogan oro norok bo nogoi tongona omno part to part pai norok kahangke porine bujine nai apply khaide ar boni important date hingkangke important date boni start o sengjaka 3 thangnai 3 tarik September 2019 ni sini sengjangnai ar boni last date hingkangke 2 October 2019 norko nai tongdi asa khayo video no norok nai thukjagan hinai ar boni important link hingkangke
norok bujagao mane ang description o burui roana ar oro norok description click khaimani yakolo norok oro 19 boni notification application form oro mannai oro click khaikangke norok manano official website hingkangke naide oro click khaikangke norok mannai hingkangke boni asakai boni tolao tai tango tongo tai kono phano kere hinangmo wansago ani khajani mari kising song ang asa khai norok video no kaham ken buji khanai arte kese paitaka ang sanai o je link important link norok oro click khainai boni notification naimano boni official website naimano oro click khainai ar norok nadi oro click khainai oro click khaikangke boni pdf mannai pdf norok kaham ke bujini nadi tangke hambai ango bidina asa kolok khalia osukone tini thaksine tini janote hambai.